Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni Kigali rero aho polisi yafashe abantu batandatu bacuruza urumogi. Ishami rero rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ANU guhera tariki ya 18 kugera ku ya 24 z'ukwa 11 2025 no kuvuga mu cyumweru kimwe gusa ryafashe abantu batandatu bafite urumogi 210 n'udupfunyika 452 by'urumogi. Bafatiwe mu mirenge itandukanye igize umujyi wa Kigali. Bamwe bafashwe barutwaye kuri za moto, abandi bafatirwa mu mazu yabo aho barucururiza, barimo abagore ndetse n'abagabo. Itariki rero 18 z'ukwa 11 muri Gasabo district mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango hafatiwe umugabo witwa Nizeyimana Emmanuel w'imyaka 34 atwaye ibiro 2 by'urumogi kuri moto ifite rero plaque RG 439D. Muri aka kagari rero hanafatiwe umugore witwa Yankuruje Karalise w'imyaka 44 afite udupfunyika 13 tw'urumogi, akaba rero yarashyikirijwe RIB ku Gisozi. Kuri iyi tariki kandi mu murenge wa Nduba mu kagari ka Shangu hafashwe Habimana Bosco w'imyaka 18 na Tuyishimire Innocent ufite imyaka 21 batwaye kuri moto ifite plaque RE 642B ibiro 4 by'urumogi. Bakaba rero bemera ko uru rumogi ari urwabo. Abafashwe bafungiwe kuri sitasiyo ya Nduba tariki ya 19 z'ukwa 2025 muri Kicukiro district, naho mu murenge wa Nyarugenge wa Nyarugunga mbabarire umukobwa witwa Wamahoro Pascaline w'imyaka 22 na Mucyo Zidane w'imyaka 21 batwaye kuri moto ifite plaque RE 594 urumogi udupfunyika 325. Bakimara rero gufatwa bemereye ko uru rumogi ari urwabo, bakaba bari barukuye muri Rulindo district. Urubagurisha rero aracyashakishwa, bo bafungiye kuri sitasiyo ya Nyarugunga. Tariki rero ya 21 z'ukwa 10 2025 muri Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya hafatiwe raho umusore witwa Hatangineza Jean Claude w'imyaka 26 afite udupfunyika 114 tw'urumogi arutwaye kuri moto ifite plaque RK 254I. Asanzwe rero akoresha mu kazi ko gucuruza urumogi, nawe akaba yemera ko ari urwe kandi asanzwe abikora. Hafungiye rero kuri sitasiyo ya Kanyinya. Tariki rero ya 22 z'ukwa 10 2025 mu karere ka Nyarugenge hafatiwe witwa Ntezimana Jean Claude atwaye kuri moto ifite plaque RE 716N urumogi ibiro 4. Uyu rero nawe yafashwe nyuma yaho yo gukora impanuka, yabona abapolisi baje gupima impanuka, afata agakapu ariruka, bamufashe barebyemo basanga harimo urumogi, afungiye kuri sitasiyo ya Kanyinya. Abantu bose rero bafashwe bagaragara ko uru rumogi rwinjira mu Rwanda ruturutse mu bihugu by'abaturanyi, aho barwinjiza bakoresheje inzira za panya cyangwa se za magendu baruzana mu mujyi wa Kigali, kuko ariho usanga bafite abakiriya benshi. Abafashwe rero bose urumogi ndetse na moto bari bakoresheje bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo bakurikiranweho ibyaha bakoze. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CP Welarsi Gahonzire yatangaje ko polisi y'igihugu ishimira abantu bose batanze amakuru ku rumogi rugafatwa rutarakwirakwizwa mu baturage. Rero kikaba ari ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye bwa polisi n'abaturage mu kurwanya ibiyobyabwenge no gutahura abanyabyaha. Iributsa rero kandi abaturarwanda gukomeza rero gutanga amakuru ku bantu bazwiho gucuruza ibiyobyabwenge kugira ngo bafatwe kuko bagira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'abaturage. Polisi y'igihugu kandi iraburira abantu bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge kubireka bagashaka ibindi bakora, kuko uburyo bwose
bakoresha bwamenyekanye. Ubu rero amayeri bari gukoresha yo gufata udukapu bagaheka kuri moto kandi harimo ibiyobyabwenge burazwi. Ni mu bireke mushaka ibindi mukora bibateza imbere. Nta muntu rero wakize kuko acuruza ibiyobyabwenge uretse gufatwa agafungwa, ubuzima bwawe bukangirika. Mu Rwanda rero urumogi rushyirwa mu byiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uruhamijwe n'urukiko ibikorwa byo kubikora, kubihinga, kubihindura, kubitunda, kubibika, kubiha undi cyangwa kubigurisha mu gihugu ahanishwa igifungo cya burundu n'izahabu y'amafaranga angana na miliyoni 20, ariko atarenze miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5.